In fact, about 99% of Earth's atmospheric mass is found below about 20 miles. The first layer, the troposphere, is both the densest and thinnest layer. Tropical conditions occur in the troposphere. बरे, आता आम्ही नेक्स्ट लेयरान वचूया. ट्रोपोस्फियर 10 किलोमीटराचेर काबार जाता पृथ्वीपेक्षा वयर आणि 50 किलोमीटर पर्यंत वयर असता ताका म्हणटा आम्ही स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटा म्हणजे लेयर, तातूंतल्यान आयला स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियराचे लोअर पार्ट जो आसा म्हणजे ट्रोपोस्फियराच्या वयल्या भागान सगळी प्लेन्स फ्लाय जातात. तुम्ही जर एअर ट्रॅव्हल केला जाल्यार डेफिनेटली तुम्ही स्ट्रेटोस्फियरान एक राउंड मारून आयले आसतले, तुम्ही थंय पावले आसतले वयर. कित्याक म्हणल्यार एरोप्लेन्स, जेट्स चडशे हे लोअर स्ट्रेटोस्फियरांतल्यान मूव जातात. बिकॉज ऑलरेडी हांवें सांगलें न्ही, ट्रोपोस्फियरान सकयल्या लेयरान क्लायमेट असता, टर्ब्युलन्स असता, खूप करंट्स असतात वाऱ्याचे. सो हो स्ट्रेटोस्फियर शांत असता, मोर स्टेबल. त्या खातीर स्ट्रेटोस्फियरान आमची सगळी विमानां चडशी फ्लाय करतात. आणि स्ट्रेटोस्फियराचे इम्पॉर्टन्स म्हणजे हाजे वयल्या लेवलाचेर आसा तो सगळ्यात इम्पॉर्टंट हो ओझोन लेयर. एक लेयर आसा गॅसाचो जेका ओझोन गॅस म्हणटात. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. भुरगीं सगळीं इश्कॉलान शिकल्या आसतलीं, जाणट्यांनी सगळ्या पेपरान वाचलां आसतलें ऑल द टायम. ओझोन, जाच्या शिवाय पृथ्वीर जीवन ना. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट गॅस. ती गॅस जी प्रत्येक क्षणी सुर्याच्यान जी अल्ट्रावायलेट UV रेडिएशन्स येता ती चडशी ब्लॉक करता आणि पृथ्वीचेर आमचे कडेन येवपाक दिना. आमच्या स्ट्रेटोस्फियरान एक ल्हानसो राउंड मारून येयात, हांव रावता तुमकां. The second layer up from the ground is the stratosphere, which you can remember like stratus clouds. While they don't touch the ground, they are still low in the sky. The stratosphere doesn't touch the ground either, but it's the second lowest layer of the atmosphere. This layer extends from about 10 to 30 miles, and unlike the troposphere, it increases in temperature as you go up in elevation from about -60 degrees Fahrenheit at the bottom to about 32 degrees Fahrenheit or freezing at the top. This is because ozone molecules form here, and these absorb the warm ultraviolet radiation from the sun. ओके, स्ट्रेटोस्फियरांतल्यान परत येयात. आता आमी आनी वयर चडोवया आमचे रॉकेट. 50 ते 80 किलोमीटर आमी वयर वचूया अंतराळात. ताका म्हणटात मेझोस्फियर. हो मेझोस्फियर इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग लेयर. तुम्ही पृथ्वीचेर रावन जेन्ना वयर पळयतात आनी तारे पडले म्हणटात, स्टार्स, शूटिंग स्टार्स. एक्चुअली ही जी प्रक्रिया शूटिंग स्टाराची जाता ती थंय त्या लेयराचेर जाता. The third layer is the mesosphere, and this is named as such because it is the middle layer, and meso means middle. This layer extends from 30 to 50 miles in altitude, and unlike the stratosphere below, it absorbs very little solar radiation. This layer is incredibly cold, going from freezing at the bottom to about -130 degrees Fahrenheit at the top. That's cold. फुडलो लेयर आसा आमचो 80 to 640 किलोमीटर्स. इतलो व्हडलो लेयर आसा, हाका म्हणटात थर्मोस्फियर. थर्मोस्फियर इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट लेयर बिकॉज हातून अर्थाची मॅग्नेटिक पॉवर सगळ्यात स्ट्रॉंग असता. अर्थाच्या भोवती एक कवर असता जाका मॅग्नेटोस्फियर म्हणटात, आणि वॅन एलन रेडिएशन बेल्ट्स बी ताका म्हणटात. ते अनेक तरेचे असता. सो हे सगळे लेयर्स जे आसा हे प्रोटेक्टिव्ह हेल्मेट कशे आमची पृथ्वी टिकोवन दवरतात, सांबाळतात. अगेन्स्ट वॉट? कॉस्मिक रेस. कॉस्मिक रेस म्हणजे अंतराळातल्यान सगळे कडल्यान डेंजरस रेडिएशन्स येत असतात, ऑल द टाइम येतात ते, आणि हे मॅग्नेटोस्फियर तांकां पयस धाडटा आणि आमकां प्रोटेक्ट करता. सूर्याचे जे कंटिन्युअसली एनर्जी भायर सरता ताका सोलार विंड म्हणटात. आणि हे सोलार विंड, सूर्याची एनर्जी, हातून कण असतात, चार्ज पार्टिकल असतात, आणि हे पार्टिकल जेन्ना हे लेयरान भितर येतात तेन्ना ते एक्सप्लोड जातात आणि तातूंतलो केमिकल कलर रिलीज जाता आणि सुंदर पड्डे जाका आमी ऑरोराज म्हणटा हे आमकां दिश्टी पडटा. पूण हे तुमकां गोंयाच्यान दिश्टी पडचे ना. तुमकां ऑरोराज पळोवपा जाय जाल्यार 2 तरेचे जातात ते. ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस ही जाता ती तुमकां सदर्न हेमिस्फियर, साऊथ पोल किंवा सदर्न न्यूझीलंड हांगा वचून दिसतली. नाजाल्यार ही दुसरी, हाका आमी म्हणटात ऑरोरा बोरियालिस, ही तुमकां आर्क्टिक नाजाल्यार तुमकां ग्रीनलँड, तुमकां स्वीडन हांगा ही सगळी दिश्टी पडटली. सो युरोप ट्रॅव्हल बी करता जाल्यार एक्स्ट्रीम नॉर्थ वचात आणि सुंदर ऑरोरा पळोवन हाचो आनंद घेयात.
The next layer up, the thermosphere, is cold enough that your thermal underwear probably won't help much, though it might help you remember its name. This is the largest layer by far, extending from 50 to 300 miles. Satellites orbit Earth in this layer, and this one actually increases in temperature with increasing altitude. However, because it's so thin and there is so little air, remember 99% of the atmosphere is in the troposphere and stratosphere, you wouldn't notice one bit of difference. A special region called the ionosphere is found at the top of the mesosphere and bottom of the thermosphere. Here, particles from the sun's atmosphere collide with ions and create stunning displays of light in the sky known as auroras. Occurring in both the northern and southern hemispheres, the colors of an aurora display will vary depending on the type of molecules excited in this region. And while not rare, very few people actually get to see these beautiful light shows, and you should consider yourself lucky if you do get the chance to see one. आता आम्ही हे लेयरान जे आसा सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट तो पार्ट पळोवया. 100 किलोमीटर पृथ्वीच्यान वयर हे लेयरा भितर एक बॉर्डर आसा. एक्झॅक्टली एट 100 किलोमीटर्स आम्ही एक बॉर्डर क्रिएट केल्या आणि त्या बॉर्डरीक आम्ही म्हणतात कार्बन लाईन. सो कार्बन लाईन म्हणजे कितें? कार्बन लाईन म्हणजे सायंटिस्टांनी एक्सेप्ट केला. एक युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशनची 1976 ट्रिटी जाली. त्या ट्रिटीन भितर एक्सेप्ट केला की 100 किलोमीटर्स अबाव द अर्थ सगळे बॉर्डर काबार जातले पृथ्वीचे. आम्ही जे सगळे बॉर्डर आम्ही निर्माण केल्या. इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, इराण, इराक हे सगळे आम्ही ह्युमन बॉर्डर्स हे सगळे एंड जातले आणि 100 किलोमीटर अबाव स्पेस एक जातलो. इट इज वन स्पेस आणि तो स्पेस फ्री आसा. एनी कंट्री कॅन गो देर, एक्सप्लोर इट. स्पेस आणि टेक्नॉलॉजी आणि सायंटिफिक इनोव्हेशना खातीर खंयचीय कंट्री 100 किलोमीटर वयर वचून प्रॅक्टिस आणि एक्सपेरिमेंट्स प्रॅक्टिकल्स करूंक शकता. पूण एक जोक आसा न्ही, आमी पृथ्वीचेर आमचे डिव्हिजन्स केल्या, कंट्रीज केल्या आणि इवन 100 किलोमीटर वयर पर्यंत आमी ते टिकोवन दवरतात आमचे बॉर्डर्स. वाऱ्यान सुद्दां आमचे बॉर्डर आसात, पूण 100 किलोमीटर वयर जेन्ना कार्बन लाईन सुरू जाता थंय आमच्या बॉर्डर्स हे नॅरो बॉर्डर्स जे आमी निर्माण केल्या हे सगळे डिव्हिजन्स काबार जातात. सो इट्स अ नाईस प्लेस. 100 kilometers where space actually starts. रशियेचे वॉस्टॉक 3KA हे स्पेस कॅप्सूल एप्रिल 12 तारखेक 1961 या सालान बायकानूर कॉस्मोड्रोम आसा रशियेत थंयच्यान लॉन्च जालें आणि तातून ते वॉस्टॉक कॅप्सुलान भितर आशिल्लो फर्स्ट ह्युमन टू गो टू स्पेस युरी गागारिन. सो युरी गागारिनाक श्रेय वता की ताणें कार्बन लाईन फर्स्ट टाइम the first human to cross the carbon line and go into space. 327 किलोमीटर्स पर्यंत थर्मोस्फियरान तो भोंविल्लो आणि नंतर सेफली परत आयलो. एक ल्हानशी ट्रिब्यूट दिवया फर्स्ट मॅन इन स्पेस युरी गागारिन हाका, बिकॉज आमी हांगा सद्या तो जे कडेन आयिल्लो थंय आमी ऑलरेडी पाविल्ले आसात. युरी गागारिन हाका एक ल्हानशी आमी एक डेडिकेशन करूया हो व्हिडिओ. Yuri Gagarin was born in 1934 in a Russian village in the Smolensk region. He graduated the Flying Academy and in 1959, in strict secrecy, was recruited into the space program. Я обыкновенный русский человек. Каких у нас в Союзе очень много. Такой же, как десятки и сотни тысяч советских юношей и девушек. Out of the first 20 cosmonauts, the choice fell on Yuri Gagarin and German Titov. Everything was taken into consideration, even their looks. Pavel Popovich was among those first 20 star troopers. Yuri had an amazing smile. One couldn't help but laugh with him. It was a smile that charmed the world from the front pages when on the 12th of April in 1961, Gagarin was the first man to reach space. Gagarin quickly became a household name. Everywhere he went, people lined the streets to cheer him. When he was in London, Gagarin was invited to lunch with Queen Elizabeth. There were about a dozen different pieces of silverware on the table. Gagarin admitted to the Queen he had no idea which one was for which dish. The Queen saved the day. "I don't always remember all this boring etiquette either," she said. In a way, Gagarin became a hostage of the star race between the two superpowers. He was a symbol of Soviet might, and that symbol could not be put at risk. For any pilot, it's a tragedy when he's banned from flying.
even if it's due to health problems. And he was 100% healthy and desperate to fly, but they didn't let him, and he kept asking. Gagarin was killed in an air crash on the 20th of July in 1969. It was his first flight in 8 years. It is still not clear what caused the catastrophe. A bit more than a year after his death, Neil Armstrong and Buzz Aldrin left one of Gagarin's medals on the moon as a tribute to the world's first man in space. आमचे रॉकेट जसे वयर वयर चढत आसा तर आमी 640 किलोमीटर्स क्रॉस करून पृथ्वीच्या वयर आमी लास्ट जो आमचो लेयर आसा एटमॉस्फियराचो तातून सध्या आता पाविल्ले आसात. ताका म्हणतात एक्झोस्फियर. एक्झोस्फियर म्हणजे एक्सटर्नल स्फियर ऑफ द एटमॉस्फियर. 640 ते 64,000 किलोमीटर 64,000 किलोमीटर पर्यंत हो आमचो लेयर असता आणि एक आमी म्हणूंक शकतात की दिस इज आवर प्रॉपर्टी इन द युनिवर्स. आमच्या पृथ्वीची प्रॉपर्टी आसा हो एक्झोस्फियर. आणि एक्झोस्फियर जे कडेन एंड जाता 64,000 किलोमिटराचेर थंय आमचो स्पेस आमचो पर्सनल स्पेस जिओ स्पेस काबार जाता. आमी सध्या जिओ स्पेसाचे सगळ्यात हायेस्ट लेवलाचेर आयिल्ले आसात. एक्झोस्फियर कितें तें पळोवन घेयात. The final layer is the exosphere because it is on the outside like an exoskeleton. This layer begins at about 300 miles from the ground, but as mentioned before, slowly fades into space, so it's hard to tell exactly where it ends. जिओस्पेस म्हणजे स्पेसाचो जो सगळ्यात आमचो लागचो जागो जो आसा भाग जो आसा तो आमी सगळो एक राउंड मारून आयले. आता आज हांगाच काबार करूया. चड पयस आयले आमी 64,000 किलोमीटर्स आमी पृथ्वीच्या वयर आसात. आता सकल देवया परत पृथ्वी आमकां सकल रावता आमी परत सकल वचया आणि नेक्स्ट वीक हांव तुमकां स्पेसांत आनी फुडें व्हरता. आमी 64,000चेर आसात. चंद्राकडे वचूया, सोलार सिस्टम भोवया, सोलार सिस्टमाच्या भायर भोवया, आमच्या गॅलेक्सीच्या भायर वचूया आनी थंय स्पेस कसो आसा आनी लोकांनी हे स्पेसाचो हे अंतरिक्षाचो विचार कसो केलो, कसल्यो कसल्यो डिस्कवरीज अबाउट दीस स्पेस केल्यो. सो हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगलां वॉट इज स्पेस. इट इज एक्चुअली नथिंग बट इट इज समथिंग. सो हे जे गणित आसा जे मिस्ट्री आसा ती आमी नेक्स्ट टायम सॉल्व करूया. आज हांगाच पुरो. तुमचे कितें हे आमच्या प्रोग्रामा बद्दल फीडबॅक आसा जाल्यार हांगा सकल आमचो ईमेल आयडी आसा. प्लीज मेल करीत रावात आणि आता म्हाका निरोप दियात. सगळ्यांक देव बरें करूं. पळयत रावात अंतरिक्ष अप अप अँड अवे ओनली ऑन प्रुडंट.